Dakon mama. Apay dumudumo ka na di classmate mo. Maditikas jay, dagas tikas jay. Apay masapon nga sakta manya inaramid daking ka. Kasi nung may kami mama, kat ibaga na nga nalukmig ti mamang ko. Asin di ang classmate mo? Sino naganak natay dumudumudum kay da? Gonggong, ag-review tamanan yung tata problem solving. Sige mama. No ni papam kat adaan ti putot iti imo na nga duwa. Dua. Di may kadwa ket maysa. Isa. Di may kadlo ket duwa. Di papam ket adaan iti. Nagita atong bog. Ay kita ano Mano kayo nga agkakabsa. Ay, manukam nga kakabsat. Wow. Saan tayo pinabilbilangan na mama? Baka manayulan kampay. Apay ka sa lang gonggong. Kilat katawan, dag-eskwela mi mama. Apay. Pinasumbatan na kami ni Miss Trame, dinamag na what do you want to be in the future? Kunana. Okay. Kuna ni Bimboy, I want to be a doctor. Kunamit ni Jim Jim, I want to be a soldier. Idi ni Pungkanak, I want to be a mother. Kunana. Idi siya akong good, I want to be the father. Kunat kim Pungkanak, katawaan da. Oy gonggong, di ba eksa kay timat? Wun mama. O sige, review ang kapay lang. Amom ti decimal point. Wun mama. O sige. Ana ti difference si 69 ken 6.9. Ay, among ganda mama nang iko kini papa. Ti 69, naimas ko na na. Ngayon, di 6.9, karyek na. Ngayon, iso dati ada period na mama, iso ti agreglakan ko ah. Eh, nakagbasan mama. Ay, di ka exam kay timat ta. Wun mama. Nasa pamat pa, review tapay lang. Sige mama. Sige. 2 plus 5. 2 plus 5. 7. Very good. 5 plus 2. Di ka tayo pala nalalaka, mama. Kat baka nagbaliktad, ti utek ko, mama. Apay na pampanunod ng gonggong. Panpanunutin ka, mama, ano anya tinakakatkatawa kan bastos dyan bagak tatay dyan ti pasungbat ni Mr. Rami, di English class me. Apay na kami di dyan. Use hand in a sentence, kunana. Okay. Bagak may penis in your hand. Bastos mo talaga. Anya ko magbastos di dyan, mama, kay bagbagak lang mag na ballpen ko, ada di iman ni Mr. Rami. Adakon, mama. Ni, api damit ni Lolo Ilyong, dito yung mama. Dimit pinanawan kayo, dinebean na kayo, dubing kayo. Yung anak ko, nagbalbaliw ka no. Kit nga dapat yung tugot na nga may isang karton nga gin ken ado nga pulutan. Api, itakay lang ngayon may Lolo. Nabegururain kayo, Lolo. Inakabasan, mama. Ay, isaram to dagay sakbay ka nga pa nagbasa ah. Sige, mama. Isarak ka no tagit, sakbayak mama nagbasa. Hello? Sarak tagit? Mama! Magwarak nga ro doon sarak tagit! Warak ka no! Nakagbasan, mama. Kapi si baba sa taulong. Kahit madingar ti, bagbagik itay, mama. Kita na connection na. Kadyak arket, ti sumrik itay. Alang connection na. Kanang ngagkay ti parbangon ka ni papa, kunam king kuana. Basa ang taulo na lakay, tapno sumrik kunam.